Tak beryakin di dalam dayang yang gurep begah benar tak dengar nyota tempat hana tak bantah alhamdulillah leh kegetanyo. Betul. Tanya yang jabut judohan susah sebab lam daya hana santriwati pasti merempa inong solehah yang bibi mirah dan lusung pipi. Masya Allah. Gerehem naga lun pikir do rupa jihlan do lam kawan rusa pakai mante bah hajat betro kayem cuko oh di dayah rama. Dan merempa yang bibi mirah hana masalah dah hana madu yang abi perle akhlak ne bepah yang je semerah bejer peduk bu. Ya. Nyadra ne hanjut hana masalah hunyo ke surah jut abi bantu. Par yang hana jut ci umi pegah langsung lun peglah le doa restu. Ya.